Anyang aki din! Nay, kasla ni sungak matiag pukpukaw iti saan unay nga dayo anak ko. Unan pa'y sunga. Tawanan pa'y na sunga. Oras hindi pa naturog. Amadakit din nga pupukaw. No, sino ti lumaban rumar? Ala. Salbag kayo amay. No, siya. Awan ka po dang kaunak tumat. Maryosep, net, ipigpig sana ti pukaw na. Ay ti awanan pain at talaga dayja sungak. Kanayon latan akasta ti aramid na. Unaro nanang, ilagbain. Tunggal mabartag. At datangag pukpukaw. Unamlano ka ba alam na amin at tao? Nakalaslas tugkit supot man. Day tangarod ka. Lastog na amin alastog. Ngam supot mo ti awanan pain. Inton kuan, ibagak lang arog kang kuana. Ha? Paminsan pa ya talaga nanang. Ibagak ko nagtumay. Abay ti ko nanang, kit mabuti nga. Oho! Anya laki din da dya sungak aso po. Anya matan ni sungak. Nalabas matan dayja nga aramid na. Napalalwan naman tinagbarta kay dirabi. Iso day dyan, nagpukka-pukkaw manin. Di nga tamabain itikas diya nga aramid na. Ado matan atat tao tinang bagbagakan kwa na. Ngam awan latamot ti pagbaliwan na. Agbaliw ay ang amin digas dyan nga style ti tao. Kat saan? Ay una yan. Jak nakaturturog idirabi Gapo iti panagpukpukaw na. Oras siya nga rod bakit? Naimbag kumamat ano apagbiit laeng. Ngam saan mo tanagbayag nga agpukpukaw di taigid ti kalsada. Anya lakit din. Bayam, kasyak tuman timang bagbagakin ko na. Barang nga tatenggan na. Wan man lakay. Sana bali ta agkumpare kayo. Saan mo't siguro agumurakan ka no bagbagaam. Pagsayaatan naman. Itata nakariingkan. Rumwar ka. Taing ka manin agpok kapukaw di ta kalsada. Oh, na yan. Bigbigat pa lang bakay. Ako ka man ay nyalaki. Asino ko matisaan ang makaungot iti kasta nga aramid mo? Salbag kiday. Anya? Kunamlano naturad ka. Saka laging tuturad mat no nakainom ka. Aging tuturod man nga ibagbagam. Naturod ang mga talaga. Oo na. Apa? Anya? Or-oray karumar na kiti naglalastog akaroba idirabe ay. Awan damay. Nagtakro na kidi Ni, pasikapay lang ti adaganas nang agsaw iti kasta. Kaya po mo ti bagbagak. No naturod ako makas kanya idirabe ay. Akarkaritag ida. Di rimord ako nga. Ay, tsak amukan ka sungak. Day tala kinalaslastog mo na mabartag ka tinagado. Yaman mo. Ikalagbain ka dagiti tao. Anya? Sigamat pare. Apa asino launa ti karkaritom hindi na minsan arabi. Ha? Pukaw ka matapukaw. Rabi pa pan naturog mo. Asino pa'y kumangay? Nung sana dagiti karoba, naglalastog paray. Salbagda kay di amin, Anya? Mawamati rumar, oray may isa. Takro da mga gaya. Sika talaga pare. Saan ka kumamata kastaa? Inton kwan, tinutupan da ka. Awan mo na. Totoo pa nga'y bagbagam magparentawn, Awan din na to rin, amang labang kanyak. Lastog na lang, at aga daw. Mabutang na, ti bagay ka maskula daw. Masa, pailang pinarwar ng dakilain. Masal ko naman. Anya? Kaya't mo asawan pare? Dahil taki na maskulado ti bagim ti ikarkarit kan ipampanakal mo? Ay, siyempre, ati, hindi. Iso dagiti lastog akaraw paparay. Lastog da lang ti adaw. Kinapod no na, mabutang da kanyak. Bakla damin na, ayan niya laki ti, kukulada. Nasaya at tanagranata si kasyungak. Ha? Syungak ang mamartag. Ninahan naman. Pudnomot. Ngamday, pangaasim man, ta saan mo nga ulitan ti inaramid mo, di na minsan arabi ay. Ha? Adaw, ti kaaruba nga apektado, gapo iti panagpukpukaw mo.
Imbes nga oras ti na nangam si kamot. Adda ka dita igid ti kalsada nga agpukpukaw. Kayat ko nga ron, nana. Apay nga minaya. Aniya? Karkarito ka talaga na kitilastog akaruba, nana. Lastog akaruba kunkunam. Kat sikan sa laang matilastog dito ayan tayaw. Ni nana may. Sana nga agkarait no saan daan naglalastog. Anyala. Unay mo dato yung nga nana na ayak. Abay syungak. Talaga nga awanan tinabat-bati abain mo? Anya ka di maninday ta klase ti saludsod. Ay, bakit? Bigbiga man unay. Di pa'y nakakapiti tao, kin nakamulumog. Da ka man sumanaaw. Aniya? Bain nga ibagbagam ka awang matitagas nga raramid. Agasam man, idinaminsan nga aldaw, ni Parim Anton ti may ditibalay. Binagbagaan na ka. Sa idikalman manan, ni anti mo na manan, tinakisaritakan ka. Kanya kumangay. Man ano ngay, bakit? Ay na, talaga nga awan, tinabat-bati abain mo, salbag ka. Nagado ka nga. Bagbaga ngay, bagbaga. Una ma, ibagam kadakwada, tadagi tilastog akaruba, ti mapanda bagbagaan. Saan ka asyak? Ay, Jack, amukan ka. No, pare ko dati pa nagpukpukaw-kaw, tunggal maparte ka. Ay, isuda ati umakari ti pagtangan. Unay mo, nagsimpal astat, unay. Mapandalatan ni Jibakir, ano siya, kung ululimag ijay. Mayag din na ulimag, salbag. Kinapudno na kumare. Siya kun na talaga nga asawa na ti mababain kadagiti amin akaruba tayo. Ay, kat uri asino kat agbain iti kasta nga aramid ti asawa. Anya lakit din. Kanain kumot abagbagaan, ngam awan latta. Lastog na latta tinagado. Ay, una yan ti asawam, kumare. Konsumisyon at talaga. Naku na mo na kumare. Agasam man, binagbagaan pa nila kay mo. Ni auntie mo na. Kansyak nga asawa na, ngam awan latta. Jack amo, no adda pa'y nga tanamnaman ang agbalbalo. At dalat tanamnama, kumare. Basta bagbaga am latta. Saan ka ama pukpukawan itinamnama? Addan tulat ta. Ay, makauma matan kumare. Nauma ako na itikas di nga aramid na. Makainom labasit. At datan nagpukpukaw. Ako namlano kabailan na amin titatao dito lugar tayo. Ado nga rudan ti mangmangag nga agrek-reklamo kontra kankwa na, mare. Nang ro na dagiti mabambannog nga aggapo iti trabaho ang makainanamot ko ma. Awanan kumare. Isunsa at talaga ti kababalin kan katatao na. Nasabat ko, idinaminsan nga aldaw dayja asyungak. Binagbagaak ngam awan latta. Baribar ti panagsungsungbat na ti awanan pain a lalaki. Talagang awan ti dingkin na sao. Nga sino man tinaturan kita lumabang kanya. Rumar kayaw, tagarambol tayaw. Aniya? Ano po? Speaking kini Syungak, ang damanin di tangagpukpuk ko na lang. Alas 11 tirabiin eh. Aniya laki din ayaday di a lalaki. Nakasla dalam di pagi. Nay, may katoy. Inton kwan, tutupanda tapag nakman na lagaraw. Rumar na kita nalasdaw. Urayan kayo dito yung kalasada. Urado kayo. May saklain. Nanang. Kayo, hindi Kapot ang maskularo bagay, kapot ang yaw. Ala. Iso ako limo kailatan. Salpag kayo amin doon, magkalatang pagbagiyaw. Anyat ko na nanang. Kabutan kayo. Kabuteng tayo ano ti maskulado abagina. Iso matipukpukaw na. Paiman, tasyak man ti mapan ijang balay dahin ton pigat. Ha? Wala na. Mapana ka talaga. Takitag man ti laban ti bagpagana maskulado. Ay! Oho! Jaklapat tiyang! Ne, mapanak pala ko may balayo. Nga madda ka madgayam dito eh. Si Kasyo nga. Ha? Nabarte ka pala eh? Ha?
Apay, adda ka din napadangay bagam kanyak si ka bakla. Anya? Adda nga ro di gatang ko iti arak. Apay, anya pare ko mo ya, hoy. Apay sika, naglastog ka. Kasta una lastog mo kat supot ka man. Anya. Lastog mo amin na lastog. Ngam saan ka mo't anak ugit. Gabuta mabuteng ka. Ha? Kunamsa na jak mo. Oho, salbag ka kigi. Hoy, mabaling ka din nga talna ka. Kita amot taglawlaw Adata dito tirsina nga mong kasakin hindi bagbakan na ganong tao niyo. Apay, mabayin ka ama mo anda supot ka. Itaulitin na ital na. Ay, ibagbagan ka na kayo karuba. Unay mo na. Naglastog ni Syungak ngam supot man. Hoy, una yan. Ay nati bagbaga mamaskulado abagim. Nga ibagbagam pa akabutang kita tao. Isungawan ti mayat alumaban ken ka, Syungak. Maskulado nga ibagbagam. Kasan ka mat anak ugit. Anya laki din ko nakmanan. Supot. Tawanan ba'y nagaray? Agyaman ta baklang. Tano saan ang mga ano pinasubsobak? Tawanan baing. Oh, apay anagawid ka kasta. Anya ayamanan ti basol da ya baklakan ka ta pagpupungtutan manan. Hey, inton kwan iramida kiti apan. Tay pakat ko iya kalsada. Tapno malay ti apan ko kita mantilaing na. Anya? Nagadumot nga imbagamon. Salsalod sudak no apay ngam saan mamot nga ibaga. Ikakman iti pagnakman na kaya bakla. Sa ngagpampanunot. Nagsakit tinakam ko kung na. Oh. Ha? No kasapulan nga pakatak iti apan. Tapno maagasan ti sakit tinakam kaw. Aramidot ko nagtumay. Nilaki iday. Nagado nga imbagam kunak manan. Ngam ala, aramidam man wag paiso ka. Salbag ka kay nga asawa. Ikawin na! Ay, jak man amo kumari. No anya launay ti pagpungpungtutan na kinibakla. Makakatawa man, kumare. Ni, taapay kumari. Amom ka din, no anya't makagapo? Kat numapan ko man ni bakla ijay balayo idi kalman. Mapan na ko makanubagaan nila kay mo. Gapo iti panagpukpukaw naman ng idi na minsan arabi eh. Ngam nakita namat ijay tersena ni bakit Magda. Iso abi nagbagaan na ijayan. Anya? Imbaga na kano anaglastog ni Syungak. Karitin na amin, dagiti karitin na. Ngam supot mo't, saan anak ugit? Anya? Imbaga na dayta? Wen kumare, naibaga na iti kaadwan ti tattao. Iso akas taunay apungtop nila kay mukan kwa na. Ay, kamaudyanan na. Naibagamot lang ni bakla. Barang man isukit di ti pagbalbaliwan na. Anya lakit din. Kunak lakit di ano makaungat ka matkin ni bakla. Ay, saan kumare? Anya, aga po ang makaungatak kat pudno mat asupot. Ano saklang ti awanan bain. Salbag. Amo ko na, pay akas taunay aguram kinibakla, si Kasyo nga. Napangkamanan nakichismisay, may saka man. Alaman, ita nga dagkasar dito'y barangay tayo. Ado arak ijay. Ingka manin uminom. Agbarta ka iti kas taunay. Kalpasan na, mapan ka manin agpukka-pukkaw, ijay kalsada. Ay, yak kaya rin to uminaw. Iti ka ano man, pulos, jakon ramanan ti anak ko naktumay. Oho! Kunam lang, dayta, gaputan na amuanan dagiti tattao, tinabayag a sekretom. Anya? Ngampod no, matimbagan ni baklakan ka, sana ya. Ibagam akabutang daka dagiti tattao, gaput na nagdakkel ti bagim, maskulado. Ngam kinapod no na, supot ka man. Ay, exert din ka man, unay mo da. Sopo mo ti magbagam mo. Ni, kita hamkat makaungot ka pa'y. Nung awanti na siya ngay bagam maguli magkalatan. Nung saan ning kaglaba? Ano ti mo rin? Saan ka day ta? Lumanabig ka rita? Supot-supot nga unay mo dati. Nasusar mo ba? Ti ko namkit de, matmatay ka, itibain ka po iti pan nakabuking mo, salbag ka. Naglastog ka,
Nga mabutang kamot nga ron nagpakugit. Isuasupot ka. Ay, si kalaang tilastog asupot. An-anusan kalaang kunak manan ne. Ananusan ang kaya mumuso sa ramay. Una ba? Nay, kasla makapaikawa ita. Ha? Ape ang makapaikawa, nana. Itaman pa'y nga awan ni Sungak ang naiwara dito, gapo iti bartak na. Ay na, namimpinsanin ang nagbalbaliw, nana. Ha? Agya manakit di akin ni bakla. Gapukan ko na kat saanin nga agbarbartak nila kay ko. Kan kang runaan na, saanin nga agpukapukaw dita kalsada no kasi asumro ti bagtit na. Aniya, ay kasta ka day. Uray anyat aramidak apa magbagakan ko na. Pulos nga awan ipangag na. Tagayam, nila ang bakla ti makapagbaliw kan ko na. Aniya kayat mo asawag. Nang rugay ti imbaga ni bakla ang naglastog ng supot mat. Ay na! Kasta unay ababain nan arumwar. Iso nga agdalatan ijibalay minana. Ay oo na yan. Iso lagayam da ita ti makapagbaliw kan kuana. Wana na. Ti kinasupot na matgayam ti mangikat iti kinaarang na. Anya lakit din. Amom Sungak. Adon ti tattawa mas daaw, kan maikawa da, at tunggal adapas kan kat awan kan nga agkaiwara. Anya? Imbagak adi, nga isu asaan kan arumrumwar, amapan uminom, kan agpukaw, kan agkaret, di takalsada. Gapo iti na ibaga ni baklakan ka. Okay, sti sa bamoy di pe. Katpudnomot, saan aya? Anya ka mo tinamin. Awan pa'y mo ti panangisaki mo kanya nga asawa. Ni, anya nga awan nga ibagbagam. Kat namin matan binagbagaan ka, gampulos nga awan ti dinangag mo, salbag ka. Isu apagyamanak unay ni bakla. Gapo iti na ibaganakan ka, nagkaro ti lastog bungom supot kamat, nagbalbaliw kan. Sang kadaguli mo data supot usarem mo una yan. Tangiwa mo. Ay na, saan pa inaladaw ti amin Sungak? Mabalin mo pa iti mapan agpakugit. Iti kasta, marunaw manan ti bain mo kat agsubli ka manan iti kinaarang mo. Salbag, anya laki din. Nakulbutay, nasakit. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sa di naman ang tayan ni Cheryl, kura. Adda iti ayan ti kumarin na Jak amaw no anya manen tar aramiden na ijay. Anya laki, di mo tinatanganak ta. Imbes ang makitangdan. Kano may sabo day di asa daw. Iso nga insuka da, takas sa tugali na. Nakasad sa daw, tlaunay. Awan mat nga rodenggan na asa o lakay. Bagbaga am tuman no agaway. Diya kon magustuhan, tikas tangar aramidin na. Into nagkasapulan ti anak ta iti kwarta, ni Melissa akabsat na, ti kanayon na pagdawatan. Anyan tulangan ti panunutan ti asawa ni Melissa, no kas delaan. Bayam, kasaritak tumanen ti anak talakay. Diretsom nga may, tapno makarik na may. Sa nagaputad, dati kabsat na, pagdawdawatan na, kat kastamot na ti aramidin na. Numauman ni Melissa, ay awan latambawk bakay. Adak nanang. Day, nakaumay ka mat, Melissa anak ko. Anyat imasapol mo. Mangidagasak lang iti meriendayo nanang. Sobrang amin ti inlutok itay. Sa dinungay ti papanam. Ay kat makitang danak manen Kasla di kamot mabanban no ganak ko.
No kasano ti kinagagat mo, isumot ti kinasadot ti kabsat mo. Saan mat mabalin nga agsadot-sadot ta tao, nanang? Iti kinarigat ti biyag ita, masapul nga aggagat tayo. Tapno ada maisaang kan gastusan nagiti ubing iti pagadalan. No kasta kumamot ti kinagagat ni manang mo, o di mayat kuma. Amangan kunak no dimawat manen iti kwartaken ka. Imutang idi napalabas abulan, nanang. Kinapudno na, dakkel mo na ti utang ni manang Cheryl kanyak. Ngam panagkunak, kat dawat day jayan, tagraman binulod na idi napalabas atawan, kat di na pa'y binaybayadan. Ay, agdadawat at talaga day jay akabsat mo. Anya lakit din. Ne, nangalaan niyo iti merienda, nanang? Inyag ni ading mo, Amelisa. Sika nga'y, anya ti planom iti biyag mo. Di ka makitangdan. Makapasadot, nanang. Na, anya laki din. Makitangdan ka kitday, tapno adda gastusan ni Stephen nga anak mo. Ay, awan mat nga ron ti mayat pagtrabahuan, nanang. Na, dahi tala ka na ayaw na ti ras-rason mo. Anya lakit din aya Cheryl. Kasano numauma ti kabsat mo iti kadadawat mo. Saan ama umaday jay? No diyo sugsugan. Sana ka na yon kat adda ti kabsat mo apagdawatam kunak tumot. Asino tinang ibaga kada kayo daw dawatak laang ti kwarta ken kuana, nanang? Bulod ba't day jay Bulod ang arig ng dawat, tadi mo matam mo ti agbayad. Anya lakit din. Nabambanog kan samot, Melissa, bakit? Ay, wan nga rod. Adumat ngamin ti inaramid mi itay. Wan gayam, kasangay ti inaunang anak tayo tunulunes. Anya ngay ti planom lakay. Sigaman, bakit? Agluto tayo ka di manayin. Kumaa, no okay laang kan ka. At nakatipay budget tayo. Adda pa'y mata, inted ni boss titangdan mi itay, isung adda gastusan tayo. Eh di budgetan tan, ti birthday ti anak ta bakit? Ure manulaang. Ian-anay tayo ano anya ti adda. O sige, agpalengkeak to nga ron inton bigat tapno makasaganan. E baka mumula ka na ng kantatang ti plano ta. Tapno siguradong umay ta. Anya man ti ibagam si kay Stephen. Adda ti mabayadan ni pagadalan, nanang. Anya lakit din. Awan lat ibagam no di bayad. Bayad la kanayo nun. Masapol ang mabayadan tayo dyan, nanang. Kung naibusan mo't lang ti allowance kaw. Adamat sa nga gasot nga inted ko ken ka ide. Nang ipanam nga iti day dya akwarta. Naibusan, nanang. Ay, hanya lakit din aya Stephen. Agtipid ka mat Isumot aramidak, nanang. Ngamura niya klase ti panagtipid taramidak. Kurang ti sagasot abaron kaw. Para iti may sabulan. Ay, amom lang arudan nga awan trabaho. Dawat ka mat dawat. Ayunay kan Cheryl. No nakitangdan ka kuma. Di adda kumaited mo iti anak mo. Palagipan ka manan responsibilidad mo ni Stephen. Iso adumakdakkel ti ulo ti apu ko yo. Takasta kayo nga men, nanang. Pudno mat. Pangasima. Aramidam ti responsibilidad mo kas ina ti anak mo. Di mo ipasa iti kabsat mo ti responsibilidad mo. Alawanan, agsardeng kayong tagdiskitarak to. Naimbag abigat mo, Melissa ading ko. Ay kat, agtugaw ka amanang. Ay, saanan? Adalaang kumadawatak kan ka. Anya day jay? Mabalin ka, di ti umutang iti kwarta. Manan? Kasapulan ti kaanakam ti kwarta, tada ka no mabayadan iti pagadalan. Kan pagalawans na matlaangan na. Awan kwartak ita manang. Titangdan mo ngay. Para mo't iti masapsapul mi day jay amanang. Awanan ti sobra, ta na i-budgetan. Di ka maasyan iti kaanakam?
Awan ti mariknam akaasi para ken kuana. Di nakman konsensya na kastamanang. Ngamin, mano atawan asyak ti nagaramid iti responsibilidad mo iti anak mo. Tulungan mo't kumatibagim tapnusan aday tamang namnama kanyak ti paglaingam. No awan ti maited mo, di awan, isulaang ti bagam. Sana kasta nagadupay laang ti lawlawatom dita. Awan pa'y sirbin mo takabsat. Anya laki din, nalabas mo tan ti kasta pa nagsasaom kanyak. Anya ti membaga ti kabsat mo ay bakay. Kwarta manan alakay. Anya. Adda ka no ti bayadan ni kaanakan Stephen iji pagadalan. Anya tar aramidin ni Cheryl aya. Apay asan ang makitangdan. Jak amo akan ko na. Sabali mo ti kapanunutan na. Nairuwam ti mano atawan asyak ti mangtultulong kan kwa na. Makonsensya akmot para iti kaanakak. Ngam panagkunak, kat nasken nga agpatangken akmot no maminsan. Tapnusan dumakkel ti ulo ni manang. Kantap na aramidin na ti responsibilidad na. Awan pa'y samot binayadan na. Kadagiti kwarta binulbulod na idi. Ay awan pulos lakay. Arig nan dinawat na, dagijay. Narigat matlaeng. No kanayon nga itid tayo. Ti kahit dagiti kabsat tayo. Talaga ama irwam daa. Talaga nga awan sirbi de dya Melissa. Nakaimot la unay. Apay akastamanan ti panagsasaom iti kabsat mo si ka Cheryl. Awat ti kaasi na de dya a tao nanang. Anya lakit din aya. Manulaang matikorta bulbuludag. Kwarta gayam manan ti makagapo. Anya lakit din Cheryl. No nakipurdiya ka kuma. Di adda ko matigastusan ti anak mo. Di yung kanunungan ti kinaimot day dya Melissa nanang. Di mo ibaga nga imot ni Melissa. Tasipod pinanawan na ka ti ex mo. Isoon tinang tultulong ka. Naumalaang takastamot nga minakanayon ti Oho. aramid mo. Kanayon lang asyak ti pagpupudutan niyo. Madlaw mat. Paborito yung launay day dya Melissa. Day ta ti jak kayat ka Cheryl. Sika tinagbid daw ngam ikalintag ang pailaang ti kamalay nga aramid mo. Kasangay ti apo ko yun no bigat tatang. Umay kayon to Asino kadakwada anak ka? Ni Francis tatang. Manungaminin ti tawon ni Francis. Ay kat ag 15 mo ta na. Umay kayon to kan nanang. Asino ti birthday, Melissa? Ay kat ti kaanak ka manang. Na, adabat gayam kwartayo. Ha? Idi agbulbulo da, kunam nga awanan ti sobrata na budgetan. Sa ita, adagayam pang birthday? Ay, yan nga laki din ti kasta kay bagbagam si ka Cheryl. May isa kayo tatang. Kanunungan nyo tidakas nga aramid day ta Melissa. Ha? Di ta kay manlangan. Agpapada kayo lang. Di ka mapan iti ayanda Melissa, Cheryl. Iti anya pa lang agapo mapanak ijay. Kasangay ti kaanakam. May kanumot dito'y balay ko na ni tatangyaw. Sa anak nga interesadong nanang. Nukas ta nga raon. Agbati ka laangan dito'y balay. Stephen na pa, kumay kan, tagrubot tayawn. Lola, kumayat. Asino tinangibaga nga itugot yun ni Stephen nanang? Sana dakas, no kayat na ti sumuraw. Kasinsin na mo ti ag-birthday. Ay saan? Di ka mapmapan si kay Stephen. Di mo ipilit ti kayat mo. Kaya't ko ti mapananang. Saan amabalente kasta ka panunutam, Cheryl? Malain ta ni Stephen na paok. Anya turasan. Ang mga no agurura yung daan ijay. Saan mo't nga
Ay may dama ng Cheryl, nanang. Wen ata nasakit tinakam na ka anak ko. Gaputa saan ko nga intad ti kwarta daw dawatan na, kat kastamutan? Di nantupay itulok nga umay ni Stephen. Impilit mila ang timay. Anya laki din ni manang. Nairwam nga men at tunggal dumawat iti kwarta kat adda itad mo. Ay, huwan nga rod. Kamalikmat dayjay. Gaputa maasyanak kan kwa na, intad ko amin adaw dawatan na. Jakmat impagarop nga abuswan na, nanang. Ita, amo men anak ko. Nugumura man kan ka, bay ampay laeng. Para mutlaeng kan kwa na teraramidam. Tapno adda pagnakman na. Kan tapno aggagat mo. Nag-iirang tipos ni manang mumili sa bakay. Anya ti impose na. May papanggan ka ah. Kita akman. Nadataman eh. Uray di na kainaganan. Madlaw mo't asik aday tangamin. Dudwa kayo lang mo't nagkapsat. Saan ka day? Oo na yan ni manang. Agraman ka kasta aba, nag-i-post na pailaan? Aging gayta, kahit nasakit tinakam na kang ka. Ay, kat adamo tanakan kwa na. Basta siya, awan ti dakas ngay naramid ko kan kwa na. Ti kanyak laeng kat aggagat ko ma. Anya ti parikot mo kanyak, manang Cheryl? Naa, nagpuskol mo tan ti rupam nga umay pailaang ditoy, kalpasan ti naramid mo. Aging ka kadita, kat nasakit tinakam mo kanyak? Ta saan ko nga intad ti kwarta daw dawatam? Kas jay tinay budget ngay bagbagam. Idi na panak iti ayan niyo, kunam ngawan ti kwartam. Ngam, nagselebrar kayo mo't iti birthday ti anak mo. Siyempre, espesyal nga daw ti kanakam dayjay. Diyak amukan ka. Gapukan ka, saan anak kabayad ni Stephen ni Japagadalan? Ay, kat di nakpabasulan No agkurkurang ti kwartayo, ngamin sadot ka. Kasla basol ko pa'y. Nga gagagatak tapno maitad ko dagiti kasapulan ti anak ko. Ay, pumanaw kay ti sangwanak. Agpanunot ka man manang. Mano atawon anagul-uli makak. Tunggal agdawat kay ti kwarta, kat itad kulat ta. Ibagam abulod, ngam di mo bayadan. Panawon mo tan tapno sursurum ti tumakder iti bukod mo asaka. Podno launa, timbaga ti kabsat mo, Cheryl, anak ka. Tatang, Laglagi pa mati kwarta, ginastos da para iti birthday ti kaanakam, kat kwarta, anagrigatan da gagasawa. wanang, Awanan, tingem na. Agkita ka kida, iti pakitang danam. Tamno, dati gastosin niyo, iti anak mo. Saan kumati kinasadot mo, ti pangpangrunam. Tano kasta ti aramidam, anyan tulagan, ti pagbanagan, ti biyagyaw. Anya laki, day. naimbag abigat mo, mili sa ading ko. Awan oras ko makiapakan ka manang. Ada pa kitang danak ita. Ay, sanak nga imay tapno Anya nga rod? makiapakan ka. Namiris kong dagiti bidot ko. Husto ka, rumbang lang nga gagutak. Wan taawan ti pagbanagan ti biyag ti tao asadot. Amangan ko nak no adam mo mapakitang danan. Ada iso ti papanak ita. Mabalen ti sumurot kan ka. Kaya't ko kumamat ti makipordiya. Ay kat, agsagana ka nga rodon Tadagasan ka ije balay tananang kantatang intun madamdama. O sige, dagasan nakto nga rod. Di mo liplipatan allowance mo.
Kan pagbayad mo ijay pagadalan, anak ko. Ay na, agyaman ak nanang. Pasensya kan ano nala daw. Kait itid na lang amin titangdan ko. Okay lang, nanang. Tinapatag kat makabayad akon. Tapno, maipid mo't tan tinagan ko tilistanda. Ala, agsagana ka nga rudan, tapno saan ka amala daw. Agsagana ak mutten, tagtrabaho kami manen ita. Nagkapuntoy ka na, Cheryl, anak ko. Ginatang ko ananang. Nay, naibusa mo, tantitangdan mo, anak ko. Adapay na bati, nanang. No, adda kwartam, igatang bukit di iti masapsapul ti anak mo. Nalpasan ananang. Iso agim matangak iti sidatayo, tapno saan akanayon ada kayo ti aggasgastos. Panawon meten tapno bumawi akmat. Napatpataglat ta ti panagadal ni Stephen. Di kay madanagan nanang. Ada inted ko apagbayad na, kan allowance na. Manipod ita, aggagita kon. Agbali na ka responsable nga ina, tapno saan akaasi ti anak ko. Kasta ti mayat anak ko. Aggagaetap no saan akaasi ti pamilya. Laglagi pam asan akanayon nga dati kapsat mo apagdawatam. Kun maysa, day ta adawat-dawat ti pangrugyan ti saan na pagkikinnaawatan no maminsan. Kun di mo kuraan ti kapsat mo, no di na naitad ti dawdawatam. Rumbang laeng apalawaem ti panakaawat mo. Takas kun ka, adamot responsibilidad na. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Anya ka matan, Pidong. Tunggal agawid ka, magapu iti trabahom. Nabartak ka. Kan, anya ko maita, Marieta. Anya? Ay, unay kan. Awan matan ti rabi, asaan ka mabartak nga agawid. Makaumadaytan nga ugalim, nga aramid mo. Tamakauma kaya ma. Katuan! Anyat man nagkuram iti dayta nga aramid mo. Saan ang makauma? Dulamin mala. Anya? Luno makanite ugali. Kanite pa nagbarbardag ako na. May ka, agtalaw ka na. Nagwayan, tarwa ka na, rumaram. Saan na pa? Kasta ti ibagam kanya? Nagaluan, ako na marudan na umakan, diyan niya bilang agtalaw ka na. Taro ko naman na umakan kanya. Gasta akmatin ka, na umakmatan. Anya? Total, saan tamata nagkalay sa. Iso nga anytime makakayat mo, di pumano ka. Nilagi, di matire. Yeah. Ha? Nagloko mo tanda jay apilong lukas na timbaga na ka. Wala na. Tunggal mabarta. Isu ka na ang ibaga na kanya. No kayat ko kano ti pumanaw, saan ko kanon nga ibagbaga, aramidak kanulatan. Anya? Total, kat saan kami mo't kano nagkalay sa, kan may sawan anak mi. Ay na, di ka pala tinibab, tisubsob na. Tawanan ba'y na lalaki? Nalabas nga rod nana. Awan mo ti dakas iti pa magbagak kan kwa na, asan onay kuma iti inom. Saan nakaamaawatan, balasang kaw? Huwan nga rod nana. Imbes apa nangin sakit ko kan kwa na ti panang ibagbagak asan unay iti arak. Ngam tagidaksen naman. Bay amon, Marieta. No saan na kayat yag balbaliw, bay amlatan. Nana? Bumakit ka lang nga dagos, no isulaan ti paka-stress am. Anya laki de.
Namlatan ako, Mare. Ha? Nagdakkel mo dito flashlight nga imat mo. Inakman aganop iti mamartat, Mare. Anya? Anya lakit din adungom iti taraken mo amamartak aya. Ay, anya nga ingarod ko, Mare. Amangan nga minuga pulang iti bartak na, kat matinag di tadaraas. Di konsensyak tumot lang. Ay, Iso na sa isaya at numapan kulatan iawid. Inakso ko na, no sa di naman tinapananaginuman. Bili, bak matatalaga ken ka, Marieta. Si kakit di mat ko, Mare. Alam nga rod, inkan. Siguradong ay di balay dati na ginuman ka. Imay ngamin gimatang nilando iti arak iti aldaw. Ay sus, pare Pidong. Agatan iti mangsoko nito. Ang asim man dito. Gusto ko man tayo kaarak. Agawit kan. May katapno pasardangan na kami ng medara. Nakabalag na gawin na siyang lang, si Kamarita. Anya? Ay, nalala. Pangasim na gawin kan. Pangasim na sandang ay babain kadagiti kasangsang kumin inumunak to ba? Anya? Makapaibabay ti dayaw dito nga ramilam. Kaslasan ko nga mo ti dalan nga gawid. Salbag ka kide. Lagi din pare. Sana balik na nakainom tayo mo din. Sinukon na ka ni Marieta. Tama nga nun naka-schedule kayo nga minita. Anya lagi din. Maperita at baka paglaimot mo. Pumanawakon. Naumakon iti kas nga ramit mo. Bakilin. Kas iti kanayan mo nga ibaga. Sana bali ta saan tamot ang nagkasar. Kan maysa, awan anak tang apektado no bilang laeng maawatam. Ha? Iso na sa isaya at langan no pumanawak. Mang sapul kalangan iti sa bali akadannam. Tay makaanos kang kaaging katinggana. Marieta. Sana kas kanyak nga dapat tinggat ikinaanos ko. Impagarup ko nga gan-anos ak aging gang agbalbaliw ka. Kaslawan mo ti mauray ko. Iso pumanawak langan. Makaamo ka mo iti biyag mo. Ay, kanawan na kan ni Marieta. Kapag itinalagay sa kinapartot mo si Kapilo. Ay, si palagkulayo ya. Masaya mo nagtipan ng paano yung saan ka nakuha? Anya? Noon ni Marieta kasi sana nakaanos kanyak. Adda-adagos ti kasukat na. Apay kapoy. Kayat mo asawan. Adamanan baraw akadandun namaw. Adda-adi. Anya lagi di. Ay, Diyos mio, Marimar. Kahit nang pinutam ngay manay. Ay, naya. Hindi na igit adi. Apo. Apay kapoy ko na amanan. Anya. Ay, unay kaday ta abisyo mon si Kapidong. Malaksid iti arak, na isem ka pa iti babae. Saan ka mga ron agwapaw? Ay, anya lakit dain. Anya batsan. Titwin mat, na isem ka iti babae. Ngam saan ka mat agwapaw kunak manay. Tugaw ko mo lang. Iso mas dawak man ka iti babae nga gusto kan ka. No, anya lang nga tamat ati makaykaya tandakan ka. Salbag hiday. Ay nana. Amay ka din. Nakita ti ka barbaro kadagdan na ni Pidong. Ah, kasta ka day. Kahit napimpintas mo lang ni Marieta. Iso nga ro ti kakatawag. Ah, No kasano ti kinakutong ni Marieta. Iso mo ti kinalukmag ti babaya ka din tinana ita. anya. Una na. Ay na, kaslabalyena si kanya. Siguro adda 120 a kilo na day di a babae. Ah, naglukmag ngayon.
Naglukmag ko naktumat. Ay, oo, na yan na, Pidong. Ada instant pagbangkaan na no kilat nga agbagyo ken aglayos. Ay, lagi. Anya mo. Sika, talaga. Ay, naku. Pudno ti bagbagak nana. Itintero biyag ko. Italaang ang nakakita kiti kasi si kalukmag babay. Kasalain nam a layers, ti bells na. Anya laki. Ding! Oh, nangyay pare. Makaumay ka rin dun malay. Medyo pa. Ay, nalipatan mo yan. Nakasangay ni Lolita ita. Ayaw nagpais ka niya. Kaya nagparte nila kayo na itikal din. Yan laki di tulok asa anak ang makapan. Imported na kiti arak ni pare Berto, pare. Ay, gat mapanta pa. Naimbag din baga. Nalipatang magtal niya. Ang mga nusaan nakapalubusan ni Bagamaw, pare. Ay, ayaw lang, pare. Ay, ayaw ko kita kastaw na. Tapos no, awan makungkunanan niya. Ay, wala pare. Barang san na mga aramiden king katikas itar aramiden idi ni Marieta. Ama pan nakasuksukunan iti pakin inumam. Ay, saan pare? Saan nakastaw ti ugali ni Pering? Lasing pa ni Pering. My loves, kunak to mo, pare. Nasayano ka sa pare. Maibagay nga raw. Iti kinalokmag na. Iti kinasingpe na. Kanya lagi na Sa dino man ti papanamon, si Pidong. Ah, ay ko ah. Nagpakadak mo. Mapanak mo. Kijaming kalagit ko kung pare. Anya? Sana bale? Ito saan ako nang agbartek? Siguradum lang ang anasaya at kang agawid, ha? Oo, kati. Damag mo na ya. Kasangay ngamin ni Lolita ita. Ti asawa ti may sakong pare. Gamlo kayat mo ti umay ka Pering. Ay, saan? Sa anak nga umay. Basta ti bagbagaken ka, agawid ka anasayaat. Amumatan, jak kaya ti artak alalaki. Wan Pering. Matungpal my loves. Anya laki ti. Ay, nabardekan pare. Ape, saan nakaungkan bangka? Akadindin nam. Ha? Sige di man. Pare. Bang kangay bagbagamat. Kawamad bahay. At dapong amon na dapat kama mo. Mas dawa mangging ka, kasano ti kinakutong ni Marieta. Kahit ito mati kinalokmag ni Pereng, akadindin namita. Pare, naguyaw ka mati. Sana mga guyaw pare. Ibagbagag lang di pud no. Ken panag ko na, nauyong ni Pereng pare. Ay sos, awan mon pare. Oo. Auray ka sa no, tiginauyong na. Saan nga baling ka ng kulag tuwat? Oho, kung kunam lang dada pare, ngamhay. Ibagbag lang di pod no, pare. Pod no, nauyong ni Pereng. Saan nga baling ka niya? Kulag tuwat. Yeah. Sikat ti kadente na ni Pidong. San ka di? Ha? Aywan, siyak marod. Mabalin ka ditang sa Ludsod. Anya day jay? Sa dino abanda ti ayan ti balay ni Landong a kumpare ni Pidong. Ha? Ay kwa, di talang asidag. No kayat mo, kaduan ka mapanidjay. Wan man nga ron. Ape nga men. Ada ka di dyan ni Pidong? Adda pay laijay. Saan kat anagawid idirabi? Ti awanan bain alalaki. Anya? Ay na, sigurado nga rod man yan, nabarbartik tayo dyan lalaki. Wan nga ron. Parikot ko unay tinalabas a panagbarbartak na. Kami ti pagnakman na. Ikak ka talaga. Ala, umay ka nga ron, takadwa anak man. Nay. Ada sumunga na naglok magababae. Gani, kadwa na mo ni baka. Ah, Ay sos, awan mo pare. Umay nakasuko na nay. Awanan kay di bain alalaki. ay sos.
Pereng. Oh, abay, mas daaw ka ang nakakita kanya. Abay, may kaya. Ay na, no saan mo ang maluko yung agawid? Bagkate mon pereng. Ayun. Di mo kaya't talaga ti agawid, Pido. Sige ka di mo na. Agawid lang ka rin itong madamdaman niya. Inton madamdam ako ng pailang. Ah. Bagkatin ka man lang nakastay. Bilag ka ang batang bagad. Agawid tayo. Agawid! Sang kabagkat mo matinipidong, mare. Ni Marieta ngamin hindi ka nagkutong. Iso asaan na marami dayta. Ngam ita, nakasara ka nga rod itimang bagkat ken ka. Walang kahirap-hirap. Parang kutsyon lang. Inya laki din. Pereng, pang-asim ma. Saan mo mga ulitin tinaramin mo? Ha? Anya ko matimadi iti inaramid ko. Anya? Saan nakapaglulukwan? No di mo kaya't amapan kabagkaten iyay paging inumam sa kaisaltak tapno pagnakmam. Anya? Uli ka matsin. Hay, iso siguro nga amin akadenam kat pagpapanawan da ka gapo iti kasta nga aramid mo. Ah, Ha? Maminsan pa'y atalaga, Pidong. Iti da ito akinalukmag ko. Nabagkat ka akas lakikitlaan. Demon orayan amapan ka manen bagkatan sa kaisaltak ko laktumag. anya? Itama pa yung makita ka alimpyaw si Kapidong. Ninanamay. Siguro, nagnakam kan, manipod na pan nakabinagka ni Pereng, ijayan tinaginuman yaw. Anya? Ay na, makakatawak, manitinayta na damag ko. Agam sa bagay, itikas dya kinalumag na sang kabagka na ka talaga. Ni Marieta gamin ini nakutaw, iso asaan na ang maaramid, itikas iti maararamid ni Pereng ita. Anya? Nakatumpong ka lang aron itinalukmag ababay. Akabailan na amang bagkat ken ka. Iso siguro ti pagnakmam, salbag ka. Apay, talagasan mo na kaya tuminom, baray. Ay, diyan kaya atin pare. Apay, talaga ang mabutanggan kini Pireng. Nagbutanggan iti kinalukmag na. Anya? Agasam mga mindaya kinalukmag na, pare. Sang kabagkat na kamit tayo. Di, tangarod ti pagbutbut nga pare. Tapay ngay. Binagan na kami. Paminsan pa'y kano ang mabana uminom. Asa anak nga gawid iti hustong oras. Umay nakano bagkatan sa anak isaltag. Ay, sos. Una yan ngay. Nagranggas mo tindaya baka ma. No kasano ti kinalukmag na. Isumit ti kinaranggas na, oh. Narod pare. Nakabutbutan. Iso alikligak pa lang tuminom. Laklak ang kidin di may saltag ka din na oras. Ay sus, anya lakit din. Awan mo, pare. Mabutang ka maghayam ka ni Pireng. No ni Marieta iday, kit aramidin na amin na kay kaya mau. Sa balitan. Nakatumpong ka, iti naglukmag amang bagkat laking ka. Kaslamo dingwinan ti pamayan laking ka. Nilaki ding ngay. Oh, nakaskas na man. Kasla manumutin alawas asaan ka anapan nakiin-inom kadagiti sanger ako kumparem. Saan ay? Apay, napabutngan ka itimbagakan ka. Saan mait? Bakit? Anya kitagbutang ay bagbaga. Talaga nagbalbaliw ako. Nilaki din. Oo, nagbalbaliw ng ibagbagamot. Ti ko namkik de, mabuteng kalaang ama isaltak. Iso asinardengam ti kinamamartek mo. Adda magayam kabuteng mo, salbag ka. Anya? Yawan mon Pidong, day talagayam ti makapagbaliw kan ka. Laglagi pam, isaltak ka talaga, numapan ka manen uminom. Uwan bakit? Alawin.
Saan? Saan na talaga? Iti kaano man, saan akong arumaman iti salbag nga arak? Agbalbaliw akong bakay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.